Jeg sidder her i Trampolinhuset, som er et værested og kulturhus for asylansøgere i Danmark og danskere, som er interesseret i at forbedre vilkårene for asylansøgere. Vi har åbnet Trampolinhuset midlertidigt i et udstillingssted, der ligger i midten af København ved siden af Kunstakademiet. Og her prøver vi at teste, hvordan et permanent kulturhus kan se ud. Jamen, vi er en stor gruppe på 50 mennesker cirka. Dels asylansøgere, som bor i Center Kongelunden, Center Avnstrup og Center Sandholm. Og så en række studerende fra Kunstakademiet i København, fra Arkitektskolen, Journalisthøjskolen, Københavns Universitet og den Sociale Højskole. Og så 3 initiativtagere, som er Morten Gold, Joachim Hamou og jeg selv, som er kunstner og udstillingsarrangør. Og vi tog initiativ til at lave 2 workshops med asylansøgere og socialt engagerede studerende for at finde frem til alternativer til den nuværende udlænding- og asylpolitik i Danmark, fordi vi simpelthen synes, at vilkårene for asylansøgere er fuldstændig uacceptable. Og resultatet af de her 2 workshops blev, at vi ville skabe et alternativt værested for danskere og asylansøgere, som ligger uden for centrene og som betragter asylansøgere som danske statsborgere. Og i huset de næste 14 dage har vi en hel masse aktiviteter. Vi har arabisk undervisning, dansk undervisning, retshjælp for asylansøgere, hvor de kan få hjælp og rådgivning til deres ansøgningssag. Vi har folkekøkken, café, læsegrupper, performances, musik, videoer. Og det er et fuldstændig mageløst sted. من يشكم لقل هاورياني ايديتي وكوتم كطلبكاني اكاديمي فنون جميلا منش بحكمي الى صار لملاطه جيم بحكمي اويك هاتم نيسان غورانكاري لانه كان بقان كان ناسيانم بەڵام دوای بیرکردنەوەیکی زۆر و قسەکردنیکی زۆر ئێمە گەیشتینەوەی کە بتوانین ماڵێکی بچووک بکەینەوە ئەو ماڵە بێتە جێگایەک وەکو هەموو جۆرە بیرکردنەوە و لێکدانەوانی کە دامان نابوو لەو فترەی ئەخیر کە بتوانین شتێ بکەین بۆ گۆڕانکاری وەزعی لاجئەکان لە ناو وڵاتەکەیە زۆر کەس هەیە ئاگای لە بەزمانی لەبەرەوە ئێمە دیعایەکی زۆر گەورەشمان بۆی کرد لە تەلەڤیزیۆن و لە رادیۆ و لە جەریدە ئێمە تەواان وەکو وتم لێرە دووسێ جۆر زمان بەکارهێنین یەکێ لەو زمانانە کوردیە طبعا طبعا هەر بیدایەت لەو حەقەیە کە بیدینی لێرە بە هەموو زمانەکان لێن بەخێر بێن بە هەموو 4-5 زمانایە ئەوەی کە لێرە بەکاردێک کە زۆر ئەمە هەمویان نییە بەڵام زۆرینەی کە خەڵک لێی تێگا و شتان لێرەیە پرۆگرامەکانمان هەیە لێرە بە هەموو زمانەکان زمانی فارسی و دەنیمارکی و عەرەبی و کوردی و فەڕەنسی هەر کەسێ بزانێت چی مەسەلەکە چۆن چۆنیە پرۆگرامەکانمان چەندێکە پرۆگرامەکە بە 2 هەفتەیە لەو 2 هەفتەیە شتێکی زۆرمان تیادانەوە کە خەڵک خێری لێکە خاستن لاجئ بە تایبەتی ئەوش وەکو زمانە بەتەمای دەرسی زمان پێشکەشەکەین بە خەڵک تەواو هەمووشی بەلاش خەڵکی مامۆستا دێتە پێشەوە یارمەتی لاجئەکاندا لە بەلاش جێگای ماڵەکە کە دروست بووە لە ئەکادمی فنون جەمیلە لە کۆپنهاگن
أوش دعاية مالا كمان كنا منا ترامبلين هاوس أوش نامنا بونا ولا بروي وضعي لازم كس سري لدرناك وكو إيشك ياري كلاسر أو شوناني كبازي لسردن الرجل العثماني الرجل العرزين لبروا جيجا كابو همو كسي بيربراي في تازة بيشكش كابو خلشي من 6 ساڵ و نیو لە وڵاتم ئیقامەم نییە بەڵام ئەوەش وای لێم نەکرد کە من دەست لەم مەسەلانە وەز بێم یا لە دنیا وەز بێم هەوڵ نەدەم من شتەکە زۆری کەوتۆتە سەر شانی ئێمە و لە تەلەبەکان ئەکادمی فنون جەمیلە هیچ لایەنێک پشمانی نەگردو لەم مەسەلە لە خۆمان زیاتر Det diskuterede vi jo meget under de 2 workshops, vi lavede på Sandholm og Kongelunden. Og vi fandt ud af, at lige nu og her, så kan man godt kritisere den nuværende regering og den lovgivning, den har produceret på området. Og vi vil også kunne gå ind i centrene og måske prøve at forbedre lidt på levevilkårene ved at male væggene og putte kunst ind osv. Men det egentlige problem er jo, at de asylansøgere, vi har i Danmark, bliver opfattet som ikke borgere, som mennesker uden rettigheder, som bliver gemt væk i de her lejre. Og vi mener, at indtil vi kan udøve nok pres på regeringen til at ændre lovgivningen, så er det vigtigt, at der er et sted, hvor de her mennesker rent faktisk har rettigheder. Og det er det, vi prøver at gøre med det her kulturhus. Hej. Jamen, jeg hedder Esther, og jeg er også med i projektet hernede. Jeg er studerende fra Kunstakademiet på 2. år, og har været med i 2-3 måneder cirka på projektet. Der er hele tiden travlt hernede nu. Lige nu så er jeg i gang med at ringe til nogle forskellige folk, som skal med på en guided tur i morgen til Sandholmlejren. Og så har vi en tur i morgen til Kongelunden. Så man kan ligesom komme ud og få et indtryk af, hvordan der er på asylcentrene, og hvordan folk bor derude. Og så er jeg ligesom kontaktperson, så jeg er i fuld gang med at ringe til nogle folk, der skal med og aftale det. Her har vi vores café, og der er en masse forskellige folk her. Vi kan gå hen og hilse på nogle af dem, hvis det er. Det er Celine. Hun er også med i projektet. Ja, også studerende på akademiet her. Og jeg går videre. Og hun går videre, ja. Og det er Elsa. Hun er fra Eritrea og laver en fantastisk kaffe. Og vores allesammens bedstemor hernede. Og Nabil, han står og passer caféen. Det gør han mange dage. Hvad laver du nu, Nabil? Er du ved at lave frokost, eller hvad? Ja, jeg vil gerne. Ja, tak. Og noget frugt. Ja. Ja. Vi prøver sådan at have noget mad hernede hver dag, fordi mange af asylansøgerne får ikke penge, så de er nødt til at spise på asylcentrene. Og så sørger vi selvfølgelig for, at der er noget mad hernede, når de ikke er på asylcentrene, men er her i stedet for. Så ud fra nogle af de penge, folk donerer og putter i baren, så køber vi lidt frokost hver dag, så der er sådan lidt, man kan spise.